Onia, mi mobi bia kwaba de emergency Ghana TV's na story yo. Enfutu summoning cranshin some ewo mankasa hwe pa. Ena wo sa story yim. So ye ni poda seni ya wo nhumi nko ade edenya. Boko akofun obi anaso obi ba fun. Ne ba asem anasa how be na obesi fani nipa no akasa enkonfa abufobi enfemma. Ena afensu de nipo onsa na se dwadefo bi nso wo ho se ya. Sister, omonum kasa ebon into binti no asem obabi a obi wa no spirit o se ma beso nipa da se ni we ahwe. Se na besi fani se nipa no akasa. So spirit wodu ahu ni se oye nipa. Ha obe na besi fani no akasa ono so ebufo enkonkoba. Na oye dwade ni so a no ahwe hu yie pa esense yasi mu ewo nse enda wo tra sa akwa. Eye mame bi ebi atun wo ha defo yenkonkohwe amane ni nsem bi atu na ma esi am ohudo oye no eba ne sen ne ma ohawe nyina etimi akwakotu na ohudo oye no se nipa no beto na de no kasa bitia no oye ne den ogu nani mase ana aye din sema nipa ne so bufu ya akwakoye ne se ne osifa aye odi yenkonkohwe video no emba eno obeya ono so ne kuru an fansa ne ba papa ekobo odua to se bio ne tweso a eno so kokko ye nsem bebre eno so ne feedback na ekam ya mo so for complaints me de ba beso mi yenko hwe video ne mran na eja ye meche ya adwene ewa achire Papa mama ma wo achim yeah no na bo me say ya me adumo want happen ya da Christo se wedin achom dia tajewa me pacho yente won ka wadawro ma honye se atajewa okay atajewa free ne bae pacho se na mtiatu se ya kwetino fe ase okay enti ata ejewa fe ase na mu free bae okay anapa ata pacho ma ko so me da ase pacho be mfie be numni na me ko ba bi ani dwa me call ya na isi atokobi nti yesese kobi no anopa no so sese no 50-50 na omo mutu koton no mugu so mututu pa ti me ton na sister bi ba no se o tokobi 2 siri nti mkaje se 2 siri de yensi ebi nti mitutuma omo sa no kaje se mma no bi na mse no nto no bo nti mitutuma omo no se awi ahye no na mi ja na mi 2 10 siri de na mi chemu 5 na mi 2 ba akoma nti me de ma no na me de mafa policy nti 2 omo mu 250 de na o se o ja ko bi na to no akogina che nyanto boase na se de wusi kasa wo kan tentam no do wan hwa asem na wo kan obi akra ntewe why nti to boase na eji no wan ba wan yenko no se otoko bi 2 siri ti 2 siri de na me ka se wonto no bo na me chiri bi ama no nti mitutuma omo no se ewie ehye no nti ho na mi jai de me ya na mi 2 10 siri de na mi chie mu 5 na mi 2 ba akoma no nti mi 2 ba akoma no sa waja ko bi na to ho ena wakogina echimechi kakra ena wo kasa nti wo kasa no ena msumi bie ma na sister na de wuye ide obese mi fa ko bi 10 siri ni ma 2 siri ana te me kan sa pa wasum de wo de twen na wo behu ena mi sister mi ni di watemu nti ye na me ma mi se atade ena mi chire me ma me no wase ma me bajibi no ma wase wo mpe ko bi no nti me ntwe na me hu nti me ma me so bie na no anu aka che ne se uye bayifo a uye de wunti me ba no nti me firi ba bie ni na me ba wo kono me hwe na tade na kina se wo adondo wo na tade nti na se atade hunu na ye de ehye no nti me firi ba bie ni a me ba fi a me be dwale no nti me dwale awie na me yi tawro mi prum de fa me sere ho ana ade na ka me sere ho pe na ka me sere pe na moje ba na me na yetitiriti ina me de mi check up powder na me de bible to so na me bom paye nti me efru wo kon afi ade chi a ono be ka me nan no o ka me nan so o ka me na we mi no se me nsa na obeka na obeka me nsa me de me chini a waka osusu a opeyade egu hu na de ne na mo ho saa etimi ate se de egu hu te se de kro na egu hu no timi de ko hospital nro no tupa yenko etimi ma ba ko bi 15 mennom esoso hwan afede wakeka me saa wakama ha no wakame to ese wakame tuwe wakame ni ase ese wakame ni ase afede oba mani kosua no
ba so ba no moja no mintim ho anajo be wan no na watwe moja na wabɔ moja na gumani kosua nso nyina wontimi nhumani uhumani abakasa mani ni kwase na memani nyina esu ndima de ko hospital me kokron pa omo so na omo tiam se de na aye wani sei na msimi na obi anko ye nti omo hwe so omo si mini problem bia nti okeka me honam ne saa na ope ya de ngum da ko de obeka me no me wona mu saa me sorry obeka me na me tiam no me so na dem nyina ye kumo se de ebo pa se dem na nukwasem na me ku da ho nkwanda so ba na me hu obia nti ye na ho yikusu se de boys no na me so me phone touch na me to hwehwe siri ne so sound me to hwehwe ho na hu te ho no ete ye nti me de ye de mechini sa na me se dabe nde ma se ba beto mama kosum na ejama dwan beto na ma de mabo mapa obi a obetima so me no ede wasame yadue. Okay. Na me dia beto mo. Na dia ba beto aye no. Nti sasem wo ye a wo ka no esi ye efie sei ni. Pacho mfie num dia abetwem. Okay. Na wo tonko bi no e wo henefa. Ba bia ni dwom. Ba bia ni dwom. Pacho. Eye wa na wo tonwa na wudi udwa na. Pacho me ne me maame. Okay. Wo no maame atonko bi wo ba bia ni dwom efie sei ni. Ya started to ko bi dia ache na misakakra. Okay. Enti oba ye no wo so wo toko bi. Pacho so to. Mo siesie ne san. Ne anopa no se no o mututu ko 20 se no 50 cedis. Yeah, na 20 cedis into o mututu ko ton. Enti oba na ni seke kra na yesan. Wan first kana nchire me. Oba ba so wo to say ni seke kra na odi to ko bi no. 2 cedis. Na ko bi no ko bi amoton 2 cedis wo mu. Obi amobɔ no 50 cedis ni ade. Na 2 cedis nim. Te me ya na 10 cedis akopim 10 cedis de na mimi 2 ba ko na mchie mu 5. Because who kasano uyi baby efri ho yakodi afofie na me ache but still me kai wo se ebra wo ne wo kasano wo ma me kra ba mu be kai bi wo kasa wuyi me kan na wa me oh no me ma me ba mu no ka se ataaden na me ka se wo so wo toko obi 2 cedi ena me yi bi ma no ne buofo kasa na me so me bie ma no ka se sister de oye de me mfa ko obi 10 cedi ni nyina ma 2 cedi na ma me so ka se bla 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 ba jibi no so wo mpe ko obi no enti me ntwe na me hu ti ya na me ma me so ka che ne se wo ye baifo a wunti me ba no ti me ma me ka se ano so yi wo me de me so me ntwe na me hu enti me ba afie no na me bedwale na ade no eka me fataro kura plum me bunum de fa me sere ho enti me de fa me sere ho eka me sere we no aka me sere we ti eka na moje ba ka me sa. All right. Enti no sa ababa we ya wo ba ya wo bepe ko bi ya bɔ the 50 cedis o bepe ni 2 cedis ye no wo no krono so hoda mi hu no krono so o meto wo ne amada da bi de din kan yo beto ne ma no menti mi anko dwa no kra biem na ha me pa na wo gidi se asɛm a wo ka kire no ano no pacho mani asɛm a wo ka kire no ano ne se wo pese me mfa ko bi 10 cedis de ma 2 cedis ya na eno asade e ka no kra kire ye me pacho me aba san no kwasem me bufu kakra na mbie ma no ka se sister de wo ye de wo pese me 10 cedis ni nyina ma 2 cedis ana te me ka sa no se sa hwe na wo behu se ko bi ni de wo an wasiesie wa de na wo to wo enti se wo ka kire ne se me fa ko bi 10 cedis de ma 2 cedis ya enya bufuo was said ye usika sa ye no ene bia said wo maame nso esika ekasa kire no so mpacho me maame ka kire se awura bagibi no so wo mpe na o se o me de mentwe na me hu na me maame so bie na no maame woni watam na wontwe obehu de na wo ye baifo wuntime me ba no okay wo ye baifo a wuntime me ba no sa na maame ka ye na se tama mo ka wanyina wa miye na no so hono wankasa mefa ko bi 10 cedis de ma 2 cedis ya wakasai beba chono no kasa na mimi no wakadi asem no ni jamante de waka ba hwe me se na ni buafu no wakasa wanfa ko bi no se wakasa kase aka bete de waka but so wakasa hye mu no obese na no agya ma menko beba cho na onse ho ni ye dwane nti nipa dede wo ho nti wonti na ni ba wo dia waka ye no wote wono no wogina wo nche ye wo ben eti wakasa wo bete
otwimi mu kakara na otwimi mu kakara ontimi ntwi mu sa because so oja ko mimpo na miminu me se ebi an ko ono no ento ko obi no kra bebretimi yesa bi a ochichi ko obi na wonpa otimi gya hokra no ko wonkasa se yedwa na mudi doba obeto no ba obeto enti oba se wo kasa na mizu ka this time me gya ko obi am chichiri ma o matu ko obi na chemu ama obu afo sa gya ko obi no wo kasa da na wo yesa menya ko obi 10 cedi ni nyina emfa ma 2 cedi ono no ka che me se wo de twen na wo behu ena ma me so ka che me se wo ba ifu a waso wonu kasa ya dai wonu kasa nya de twen na obi hu enti me ma me so ye no no te no bi sa me na me ka che na ma me se ewla ba jibi mpacho ba jibi no waso wo mpe ko obi na me twen na me hu de we na me ma me so ka che ne se wo ye ba ifu a wunti me ba no wase me wiase wo wo de me say case we di enti me ye interested wo mu no eye adetonfo a wonnim ni pabaya wo begina wo ho se wo ton ade na enso so se de wosi pa bia na wo esikasa kire wo mo obi betumi atufun bi de ama wo ma ba de wiase a ye nam yi enye nyina na ye ni po woni ani wani mienu sami de ya na wo mu wani nam kumasi abontere so kageti abontere so Dubai abontere so no mo ka de wo mu hu kire wo a emi sen kedwum kranka meto ade obesiesie no wo dan nim obi ba watumi akasa de bia kire no entu ma meka se wo abaifo a ontumi me ba no ehwa na ogi a wokoye no ka se o mentwen na me hu no se repeat twen na be hu ni biem wono de mo beka bia wo se twen na be hu no good ma ye hwe ni say bia na ono kra ma meto ade wo hoda na enso so wastadie hu ni se eye question na maybe sir was study hu ni sa wo no maame monu kasa anye de en wo ba be try yare honhom boni bi free suam free nuam free hinifa but o ma hu no se bia wo no maame monu kasa anye de en wo be try more mama course mimpo da de minum ye pa se wo obi be kasa tie penyina na so obi beto wa de na betu woni mebi o fe sa de minum ye pacho minum ye kwanhia na mkochia minum kwanhia wanyini bebre ana wo hwe ne tipe so na wo ma ne mfi anka be ma ne besen me ne mfi anka me ma ne be 40 mfi aduanan pacho I see enti okasa no a okoye no edi san asa na wo behunu de na wo hunu no that day na me free baby ani kasa go fidie ne mame me free baby ani dwom na me ba fie na me bedware ye no ti me yi taro na me prum na me de fa me sere ho na ka me sere ho pe na ka we say na moje eba e ka wo sere mienu no bachon e ka ai bachon tawo na wo de pepa wo sere ho no e na wo ti se bibi aye pe bachon ti se de wo wa aka wo bie no good e na hunu se moje eba bachon physical na say wo na wo hunu but obi begina ho a wo hunu me de kire mi kunu hu oh bachon wo be ka wa okay me send de bia no be ka so ka wa ti se de sen ibi wa me sere wa be ka ti se de akra kitikite aka ona ne se bobo ne woje eba no bachon sa okay waka we so no waka we nti o sere ni mienu ina na moje eba e na wo ti ate mu frɛ wo kunu nya me de kire no no o mami ka tem za mi check up powder ni bi na me we powder bi die powder me wi bi die powder ni bi na me we na me de bible trust na me bom paye de goose na mako wo chi kwan se wakosofo ho ana ko obi a o ma obeya abibiduro bi a se bi agi tami ewi ana fa wa yewe kan ne fa ko dwan adane de jejejejeje ana umena wo na wa frɛ me phone so na ka se bi ata ene de etise na se de na ka se obi 3 days de ye me mama ko so aso wo fie ho bi ka se bi obi bi sa se etisen aso wo fie ho bi o no wa ka se be 3 days de eye mama ko anajo obese wo baba ke kan mama ko wakama beti kura so obekama beti we so wakama to so obekama to e enti ya wo betam bai wo hunu se bi a wo anabo bi na e ka mi wo hunu wo nam na ntoma kata no anaju de sum na obeti se pe no watin wo nam to be sore na wo hwe na moje eba okay enti wo bra edi nka no ye wo bo wo maame amane se de ese nie bachon okay na wo ka se eya wo kwaje tami owu ana wo kwaje wakọ asofo ho mebo a bachon asofo bebre ene wakọ akonfo ho bachon wakọ adusifo ho bachon
I see. Omo do come adana do ba ya mani a obese mani pasa mani nya ba ya cause na mo jana se de pese pie no. Na wani ya cause anu ya wan twa mfoni. Me ba na twitwa na me se no phone na se. Ni wan twitwa no no. O twa ne phone na se. Ni na ho wo yi na se phone no. Onim so de be kire. Ti wa se no. Ba cho so obeka wo ne na anam no no ba cha 2 days 3 days unhu anam no. Na unhu. So de ba kire anam se bia nka. Na no no ai twitwa ho no. Aha wa ka won se mark no ma hankwa na access obo hu a mark kakra bi wo ma ha ma ha ba bi. Ani de obeka ye no be 6 o'clock na me da ya pa me ne ma tan se pe na me sorry ye nti wana me bom pa ye ku su sa na me se dia asem na me de wire fa so nti me hu se hu no fa manim na hu no fa manim nti wana de gareke e fa ano na moja ne ba de gareke kan na mark no wo manim ho no mo okay nkanye sanka hu mark no nti eno ne de e wa de asa yi o ye wa ha no okay enti ma ye hwe wakwa asofo wako ebra wo ko ye no onto obi onka wasem wonu ehu ya no waka cho sei bia sei ni asofo no akonfo no adunsifo a wakọ mo hon na nani ball so a wetimi ka che wo sei bi sei ene sei na no bi nipa kro na ye wo sa me ba cho ni do mu bie ntimi hu kan da enti wo ko mo se de ya wo kwa no maka umbi so amane nti wo ka wi ano aka kire wo se obitumi ka kire wo se eyensuo obitumi ka kire wo se eyensuo na ba so he ebi su tumi ka kire wo se eyedua then omo kan nsuo ndodo na kan nsuo adai wo ya evangelist me de mi mama ompo wo preach like omo preach ebi adwom se woni ama no kofom kakra obo no ama bible so na wo preach akonfo ne ayi ensu am wo ha ho bone am wo ebi ana wo tabo machi ti no ma ba so no ba cho mi nya bi do zano omo kan de ba obi antimi nkan kire me se makotene ne ne waka kire me se ebi na nanka me peso mi nhia bi saada no ko na ni magye so obi se wo adekura ye wo ma mi pa chon sen mo mafo okay we no asam kwa share you too wo no na wawo mafo na wie anasa bia wa mu yense kire ba wo bi ka cho ma wo awie e ba na wa wo awie o ba pani anya fe sen 27 years oba na be ma okay wo mu nyina nim de yekoso yi ba cha asoro be na akọ Church of Christ wa bo sofo amane me sofo de me mo na man alai 5 years ni wakọ asofo obi ho tie o 5 years ni o wakọ asofo obi ho adai na wo ankasa wo sofo a wotene na ase de wo mo na mane pa cho ya de ke de ma bo na mane wonim oba me ka sofo me mo de ken sofo de me mo a mama di enti woni nyame honhom me pa cho nyesa na me wo me ko me baketo am me chikas doctor ni yem operation tu odi na otwe me ni yem operation pre no nti aka me achi kasere ntini no se be so maso nti na me nanti ana me gu fam me nanti ana mate atonti me de ko tu omani mo boa me o kura na ma ebo me jetire ma me fa bi de se ma ye egu manim ho no nti na me se mesa aka kasa asem ono asa akire wo ma se we de enyi sikasem we de honhom asem di jetire no di ayi wo di dwa no di akofa bra wunie nti we de won kose sofo sika na emom no e wasa wo sofo ti me boa wo eni asore ma no prayer towers no wo mutumi boa wo mpai bom 5 years de ano ade se wo mo sofo amane nti me mo no mane nti asore ma de dudu na nim ana dikin susu nim dikin kura otim be fie be chema ha ma bi se minye ana dikin so ntimi mo sofo amane minti minche so abo sofo amane de minti minche I see ebi asofo so ate but we try say we ankasa be ba ka che because asori manim na dikin nim na asem no e di 5 years ya enko ba se sofo nim but ebi na we try mo say obeba be bona mane enti apart from say okawa ewo ho no oho na ehunu aha me se na ehunu okawa na wakawo dia otene ya oto a ya wi ya san wakawo da kawo se pe na ko video mpa
na ya wo ya twu sa okay enti apart from say bia wo ba be keka pepe to say wo na edu 3 days ya na no apepe free wo no edie na wo hunu ebiem like oda edie na wo hunu ne sanema no ba cho me da ebi o ha ntumpo na mdumi ka beto am no ebi o meso da ye na ye di funa so ame na efuru na pro na nso nso gumi so ye se fa kotu amelema na me di kwesi ye ada so sa meso da ye na meda meni mechiri bantewi ani yakona makoda esiye ho na meda maso ato aso sa betre tamis na mehye na mehwe di ade ni so je meni pedwe ni mu na enkoye mame anu oden aya oni pedwe me yose ene na me hunum nyina na ebtimi so makoma so me mfina me ho kire me sa ntimi nya mo so bi aye ma adwene mu na kakra so mtimi so makoma na me ho kire me ntimi nya mo hwe se me ba no fa ba be se no ma begum se mtimi su sa no mo bompa egu ebo che Nyankopon sa bompa ya sa bo se na me ho na ye de asepa me kaka na se efiri akọ ye se me hunam nyina ade ne status from me kon se me jimi hu ba bia nje yami ya sa fe de me na no so na akai na mo so mo nti de wo ka no mo anu nko me na o se wo kasa akọ ntem ti wanu anko mic ne ho ama me pa de be ya dwuma hu no why me ba cho me na me di tia from no na waka ya me yenti me tia from na mentimi ntia na no me ko afa me hunam nyina mentimi ntina se mentimi na me ba no omko fa bible mo na ntia na me ka se ohu se makoba bi me ka kire man se ade na hu se makoba bi ade na hu se wakoba bi me da me ka kire me man se se ade na hu se makoba bi ko ba bi ne fa se me ba ha se on se me pa yalesa nti afa me hunam nyina sa awode me na me hunam ntimi nyina ho omso mu kro ntimi nyina ho na me ba ni do ote ni mo no fa bible no ja ososo wo bompa yesu ngunya akopon so sa bompa ye sa no nwafo no be kan bompa ye ma me sa fe de kaka me no se me ho sepem kaka na mo papa ka jem se omso mu na me nkodware ti ukunu ya fe na obetumi adi de wo kan ho danse oya so no phone na ayela nkuma fo mekuma kura wotechi mo no kwetin be fam ko so okopema yansa se wo mo yema nti beti ya frɛ no okay na efi wo no start ya no wakoton ade biem ko obi no dabi 5 years ni nko obi ade no start wo nko obi na wo nko na kwahwe so obeba wa pereche wo mba cho obi die no kura meton no na me ndi egu menu ma no bidie ntimi gu afekura na bidie no kwase ye de ade akata bidie ne so anka ye de nya me ade bi akata ye matobi na bidie no gu wasa ubi bia wasa ubi bia o nya bete uto bidie no kura ye nto ono yankum do oba ne dia ne besa henda bas no akofa na asa henda bas no akofa na asa na wudi ndu kwade ya dinkata nim bia kata nim timi ko gina bomba ebi kura mitimi ka kira asarefo na omo ya mesa bompa ye gina ho na yiro ho bompa ye soso okay nya bete sana ukunu so adwuma so e affect ukunu adwuma ono ene wotwika na de cha ose udum so ukunu kwa adwuma no afọ ka na sei wose why na ka cha ose wunim so ukunu kwa adwuma me simi nim se mekunu efifi okwa adwuma wakra ezo ho a no afọ ata me ka na sei yo adechi bia me ka na say you adechi bia me ka na say you but first no so na ntisa bibia kwakama I see kakai wutrim kakai pa ata pa choyo ai won koye wo bia bone wo de say nia wo ka no wo na wo redie mu in fact this is the first time minim sa honhom ne nam ya obi o wa woni obi akwaji sika ho achinyi bi wo behwe oni pa krotwe na abehunu na wayare ada ho na de wo pro no de awu ya titi bebre mia me sister kunu nua bi na gentle jack pa sika sam ho yi ema obefon eyese ahomen ewiase e no ofiri mu eniema sa wo ho ba wodie yi nwanwa se oka wote se wowo na emoja wo hunu moja me kra me ka se bia sa ne ma no wo nko na wo hunu wo bi gina nche ne ya o hunu but according to the wo kind dey not just wo kunu kra no eye witness o hu se moja no every baby ade no ka ye na ba but moon down so say bia abo ane ne waka me dwane na dwedesium wada wo nam na mada no wo hunu da sa abo yi ne waka me wo dwane wo hunu da
Me hu bi da. Kaka wutiri mo mame yen. Pacho me hu bi da. Kaka wutiri mo mame. Mire bi ye twa mu nye wo de fan side mu ani mu ya kra. Kaka wutiri mu kwachiri. Ne hwe se wo ni wo bi akwa akoko. Sikasam wo achinye. Wakoka asem ye bi de akire wo bi apart from wo de kaka wutiri mu ma ye hwe. Pa de se pa me no obi ko. Na makasa tia obi ana se me no obi ji sikan wachin de me nya bi saada me no obi anyi sikan wachin da ojidi mpacho me no obi anyi sikan anyi sikasam wachin kura no ade ntokwa bi wadafo bi kokon na wankasa eja wodinfo samsi ase gunko gina wona akọ gina mu na wokokon ye wonam akotia wo bi la mo foro ka woni wo bi sane mani na ka ho enye so no obi agiska ho achinyi nko a ye mekan wada wo ma mbacho mra bi kura no ache kakra mini yakoba bi ani dwa na satan kura papa kura tiase yakoba bi ani dwa kura ma obi ne me ya preka ho se wase medical africa no wogina kan ho di matama odi atene odi matama ma mo krampo ka che dobe ni se dobe untu ka yinko sa de ni de minim yo se obaka sa akire eti awupanyini bi de minti minya sa de minim ye se mi ka sa eti apanyini bi ananse mi no obi we ya kasa na mi de bia mpese de bia nipa no ye de me nipa no ye de e soriti a mi mpese me soriti obi se me di nipa na atam da bi minim ye na o maami a wono ani hunu biye so hunu na waka kire nipa kro ne se sa wo ye baifu a wuntume me ba no yes na ama me ka ye edi na wo maami nso aye wo kwa wo ne wo ko wo ye bibia wo no ye kire me se bia me pa ya san kwa ya sam ma ya le san ndie me pense me okuma san ndie wo maybe ba obo misikasem wo pa ya say wo mo because no enye oni ne ko bi na na woto wo me ni mi oni nyina munya mu ko bi na ebia me ko ha wo so ne ba ni mu wa bra wonim ha wo a wo kom na ni tua adane de esi ye eno ade sika na wudi obeba me kwa aya wo nko bi ndi na no na obi ka chem se Gambia number 2 na sofu bi wo ya de pa na me ma me na frɛ me se memla ndi yakọ ya na sofu ne se obi sa me te se de obi sa me ya na on se mi nkotfa ko bi ana pitire ana gongo se ne me fa nkọ baabi ani kwam baabi ableji wo no na mfa wion kan na me nkọ kan me kan chire so ne se mpa ne cho on fa kopata sa adokoro no mam na me ma me ne me ma me nyina na ko honom nji ya wase anadwo wan wo krok ti anadwo wan wo krok no na ye de kogu honom no ene ye sa afro ka ne ye bai nti anadwo no me koda de ko tumani no kula firi ho wo yiwani ma ko nyasam ketwa unhumani obesosun nti ho mo dem koma Pentecost da bi no bompa ye ma me sa nti bedru anwumira na afiri me na bai nso se ya ma na ni asensun eni asenchine pacha na eso ni se ye wi asenso services yo ahwefo ne atifo papa bi abohwe me anopa wi ayi eni asenso na eso ne anya hallucination anya wa na asade wadi wo hunu ni ama bi asade bi ne na modie mu asemu bi keka wa asanye bibi sa mama ko semin so mani posonso timi basa watwa bra mama ko ade ne sese me akodwa na ade akam na moje ba akam wa wote ekọ widiam se de abo me wo te se de wakasa wa aka mi hu bi sada ekọ widiam na moja no me ba no wani mo mpa cho betimi afa na mana ai sese wani no kra se de huna de bebre sa because I do bebe na ha wu hunu o ya so fan ka sha nkom de bia me ba we me ka je se me ni mi hu ade se opegu su sa mi hu ani mi hu ade tia no wani ne keka wo so keka wo da na tini fam tini nyina na come say dan adwa me na asem hospital me dia ko hospital I never hospital pana muso ma kosa wo kwa wa mo se dia na eya wo ma me kan bi mo se ni problem dia wujiti
na say kra say yem say meni ni ye kokoko kwase moja ni puba nti e na mo say there bi me fa nko hospital de kwa agogo atonso agogo me kwa mo say na de na we ni ko say na mo say mi nim adakuro na mo ko hwe mitimi kinkan me kinkan mo say woni bibia o maame ono ade machine hwehwe o so ni problem bia woni no so woni wo maame ade nkomo ye wo ya atakakra na penny kakra penny wen bacho me mama ogozo e bema oye bema bacho woni me maame ade nkomo ahwe se mo nua no mo doso bacho ye maame ensa me maame ensa mo na mo ye penny fo na penyino o mo nyina so mbi di mi chi woni maame ade nkomo bisa ne se anya bia no wanko nsuo so wanko ba bia wanko jibu amfiri ho like mo ni mo maame ade di nkomo bibisa mummy and Shahon share because be or one mammy for one winning, see a betty and yara na what is any year? Oh no, the casa said Bosom Sukala and Timpuna may come baby won't be so be dimity one pet. The piano casa, no. Yeah, beside you one me yes, Bosom so dear, may Bosom dear, Mia Crano, and yeah, but and two what? Maybe I casa maybe I am two winning tear, but at two what? Wapa Yarasan terminated and nipedium, ya no, one share, and yet, next one share, obey my quine. So for ya, Nasa Tuyania will say, a Jawamo de you do bon sorry, so for ya, 2 almost no more yapaba, yes, yes, a Romano catcher, one moment would do sorry, one a yamudi for the beach. Yeah, the beach for. So one no, see, mammy, dear, o papa, tia say. But you would have done that, or will grandmisha. Asem mu ya na mamemra na mene ne bayi emedi enkomo na yenhwe se ono so ye o mame kai mame ma na ho te sen aso nyame adum ye fra wo sen but ye fra me Priscilla but Priscilla ya no akasa kase ama me wai wo fie no wo fom nti ye fa wani mu ma ti wan kasa kase aye nte na wo maame ni ye di nkomo e fa de ya wo hunu memembo so na emom me pese wo ka se esia e de na ya wo hunu de na wo maame ye kyekye ye ni nyina pacho na yada ade kye no o ka kye se woni me papa ko dware na obepa no wo pronetal room no na ade bia keka ne sele nti oyikula kyle se yinu moja na da hon kaklan eni ehwe nti ade kye na se ade na fa na fusu ti se de ehwa awro no okoro banka hase de ehwa na awro ne ehwa ni hwane nti ebi ko yase bia maybe enya ade bia ade be kye na sa fa na fusu ti se de ehwa awro no sa na ya na ye ne kakran sa ti no mo de kwa ti otoda etimi ba Jimmy so mo fa Bible blem na me mbom paye man na adano kra oba no sekra e bai na wontimi ya no hwe no kwa kodware na osi ensuso nimu na me sima makotena so bi ahon fa ode adentina chenchen ko na osi ontimi ntia ne na kra so na no nam nyina ye ne basa na me ka chemi ya keto ani so fa Bible blem na me ye bom paye man sa adena wusu ya misano utimi susa osimenya hode ameso mumu amehwe homo wa mameraho o ma mekra shade hode na wa bebo aye no na wonso na esi odware ro sano in fact ono ne hunu ni a ekoso ntimi ye pese obi kadie no because asam no emu eye too deep too remo ma ye dodo but bibia so timisi bibia tumisi wiase ya ye timo mesamo mo amotonton ne mano ya eno de abedwafo ba wo mo beka ebia no ya na mo so mo koto ne mano mo so mo due bohombo to de bia mo di ye sike kura no so so butiki ne ma wo fa we no de atoa wo fa we ne de atoa wo fa we no de atoa enti wanye yi no wa bono be 1000 no I said I was member 1.5 na we yanka before chira
ya bought 1,000 one to so me you was mama 1.5 150 cedis one sanye akoma nya ukoto fosu ade fosu ya de mo akoma ye nko se wo kwa sorry pachai wona eba was monfa bible mra na ye mompaye e na sabe ne ya na wo papa wo ye a wona bompaye sa aya okwa adwuma ti sala no kra na ye bompaye no obaye no na asimiguso ame de me sorry awrade na miguso ame sorry awrade nti ani o ka sorry Church of Christ nti me bompaye na me yisu no eso system ko na o man wo ne ho beto no ti saa na mbompa ni wie no ka serie asa ne ho aba ne kakla ene oye do kodwale enti empredodo sign ne tumi e badakoro empredodo sign ena wodi wani hu etaye ne pa yi no last year no Christmas mu ho no ye free school mu ba ye no ena ma me ka se yesu sofu bi to okome na ho go so ena okoye nti enwumem one of friend say yesu omunko market nko toto nyama ayi pitre ne mobo ane antimi anam jiska nam ko to ni nyine ntade a kire nam de fro ka ko go so ene yesu anadwo no se me de nam kramada nti anadwo ne so omko nso bi ho ti ade a kire me ma me ni nyina ye ko asede moja obi de ne setiti wani so na na ma wofa ba bi kula ba nam ka se blessing hwede also ani aye ene nyina ye hwene yesi asede obi de ne se aye court se de men kan say aso obi di ade awo so moja ada ne ni so no na am se bless no say e so a wani ni so nyina etiti moja nyina na adeda wani ni so no enti sa na ni nyina katakata na ban so sia na odi tissue gu pepa na etwa nche ne sa na odi tissue gu pepa no enti mi tue so mu kra na me wo fa ye so ba fia o ma mo ho beto no wai ti sa ti ade a chin na omko empaibo kwa sorry dem was a Pentecost so saying and omko bomb pie until buy no ka say de hon de kakla tina na ni class na so tin kakla okay unse said ya ade na si no how pa wo ka sabia na wuti ne suenti say ye solution so go school pachai what you saying which me just SHS2 uko school ya wutumi esiande ye de ekoso ya na wodwendwene ne ade afeda na no wadwen tim besi mitiri mu de na me de ada ne mpaebo e wo school ba enye ni nyina na amma ma adwen koso adesuani ntiana okay enti sebe ya wadesua bibia de koso kama ne ade no enti no de wonim fa ma me hu bia onka wo de bomode aneka na moto no won so ho beto why area na mo no o ma me sabi e wosini e hofo no tie no wo ne wo mo tesɛn me ma mo ni pa bi a ompa ho hyehyɛ ti ni suba no kra ya fa bi de bia osola wo hyedem san first na no kodwa ba obi kra hu so ma me wo ho ti bi kra ye na epi obi say o ma me wo ho sipacho bia ya na so kodwa sa ono obi anya ntokwa mantam ho bidie na woton no wo mo beto bie ne ba woni wo mo kasa bidie na kra wo sha se enche nzu no kodwa onu bidie no kra ochichigu o ma e bia no ko ne ma me ho ya ne eton ma no oni obi an se oni obi atie gina asem bia hu fa hu da bi onu de bi osoro o se ne dem yam se starter ya pie kakla osoro o se oni papa nzo on pen ho asem so de bi osoro na ko na djuma obia Unia na moya saying. Yeah, 4. What was saying? Toss 3. 3. Unia penny no oba. Ya oba show ma me. Oba. Saturday go school class Saturday be oba. Na call me grandma mo him tie en no buy. Baby aya wo kweyi adunsi for woni asofo kwaje mpa boni akonfo no wakobi ma makwakoja ne pen. Pachai. Bana na efre. Okay. Wa mama ko bi pen. Pachai. Ha eyasem mame wo mame woni no enya akasa pen wo ankasa wo mame Kacho dem bi mama da makoma so
Nene nya kasa mba minni akora. Mente. Ba choma madam akoma minne nya kasa akora. Itisa me ma me yare kora na ntimentena. Minni abi kula da. Wo kwa woni wo nkwanti na mekan. Ebia akonfo won wa ka kire ose bia menko ena wo sori a wo kwanti na wadwa wono ana na bu ofisi wono wo nko no. Me ba chonanti ankasa ho de man. Ona ndimpo je so ran ne 9 nsisi wontin ase. Wa je adwuma ne sa nkase na lusu se minhu de mati aka no. Wontime na ntisa. Ona ntia no obre. Okay. Empanifo bu baby o say dimbo entumi wa atete wontoma. Wo ma me ni su ene ne banye wo de to ade yete sen because obi o wa onfa nye no but wo de beye ne ma ama na ha no se be ono na anyini nkabu owu a na mbesie no ti se bi o ye kunkum wo mo na wo che ono wudi awerho wo ma me sen na wo che ba cho me ma me dia no kwasem na ni eden ma me de na ni eden wo kana onfa ho nchew efie kura ne nana mu ne ma me de no hode na ni eden Inti me kura wo ha nam de ma adwene bu se na wo kodwa no aya wo kodwa no wo ye obi bibia na se nipa ne akfa so di eye mi sa na minti menchire so me ma me na ni ede ka bibi sese bia na ne bu afuntimi mi sa no ho ya de nke bebisa ya de ya we ya de betimi agene number na ya bisa no because wo ma hwe wo baba nice gap na obata na niema o start yaso wakasa na emisio ero no no aboa ne ka wo maami a wahu moja ne bida patron wodi wani ka no kire me aya na ehon e banka klan na ehon anamu no wo hono moja ne da hono ti ade abechi no na ehon ahia yetuntum kakra wo no sin bi wo ho sai bi a ti se wode akradi agro no de ne se ase wo na mu na waka no eya wo hu no mark bi wo ho sa bra emoja ne ba no dia dan mi hu de na ewo ho mienu ba na moja ne ba de ba na ewo ho ni mienu esene bobo ho mienu ena mani ahu su sa aboa bia na dwane indi mani ahu bibisa ebia enyume da hosa toda kula ma che no enwane osemo nhwe mani ne mame na nani ni so aye ko na agumefo ba ko no so ya kwa bi abofo mani ni nyina ase ti ana me de ye twa na me de send me nwa ba ma no ani so no ye benya no on phone so pacha musa no se da so so dia we de send no ana ye betumi ye call go so so ana wo so na nskra wo ho ba de no so no so go so na benti ma fa before na wo ma me ni yade bia ono kra ye ne ana ye wo ai problem ti idru anyumla wo se bia monje panye na mo fa homa nhim na me hwese de monye na ho de esitie ti ano de hospital no akasa de oni problem bia na ekoso wo ni padua ni mu ni nyina e de kire wo mo enye wani ne nko mani no na ko hospital no mani no na ba se na ye ko mi hu ba bia na ba insu sa mtimi fa hwe bia na na me de ko. Okay. Well, Simon, please, let's look it in this side. Has she ever have a fight with her mom, or is she and her mother in good time? Okay. Was it when mommy and Yantokwa now no mommy so entamuye? Okay, because if she is really going through because of the agreement, okay, she had with that woman, Yankwana Yania Kuma any komo. Obapa, Mamma. Aha. Oh, yes, I'm quite humani subium na yani akuma any enkomo na make kai messages no and farmer to be to me the word about 0245 301462 0245 301462 abosomoso ne saniema no ebi ho a wokwa wo mutumi ma wakwankyere kwasie ye konkwanta na enkoye wei ehine fa no wakọ akwankyere sensen ena yede yama wakoye ekasan na wabo a nyina besime ohunto wo ke mama sanko hello obapa memo ha yes na pomote sen okay yo oba ya ne wunu abema wakuma
ata na edi nkomo na ata se ba mfie num bi nie wonu wo bi nya no baba kakra wo bra na wo ton wade ema enipa ne ka se twen wo behunu ema wo maame nso ka se wo abaifo a untumi emfa wo bayiye ema me ba no so ase bibi efri wo no eniema bi atoto no ametu de bi mpo a wo na eye a wo de no echini kakra ubetimi akemu asem kakra de akire ye no de odi se wo no meti ase esi ye na woni ho na mom wo se eture bi a wo pa yaresai meture bi a ya na wo ma ne so bi a na mokọ no na mepese mi hunu no de no fe eya na edie na eye no ye ma wo de no ekọ Wazari wase abo bi aka no ya wase abo bi abeka na jo ade betuna na ni ase ahu yo na me pa so abo bi aka no wankasa wo de wani ehunu sampa abo ano de we de waka wampa wani na ye kopa efiri nsuo wani na honho no woni padua yi ampa ha ye tutum aha da moja ne ade ede na ye a wankasa wo de wani hunu twafo ni kire yen ya ba na ni ase ahu no na swa ye titiriti o so ntimi nante e ba ka wontimi nye na ho hwe na agba afa no hu wodi mwakuma yi dada wo hu nfie bebre nie no sana na esia na ebra wo ka asem we kire wo na hu se sa ne ma no etoto no bigini dia na hu den ono adi ni ja kama extra o start complaining say that the no beti kan na mani ntimi hwe ona nte ka fe bu ba na o koto etore bia wo se ya na aboa ne ka no na emoje ba wadama wodi wani ehunu bi moja no moja ne de o fi amado ne ka no mpi ade ba che no na e konte no de minya hu mi ame fa mani hu moja de bi ayi ne fa na ya wode ne kro hospital anase bia asofo ho anadunsi fo ho hospital na ya wota kona go asofo enu mo ya bibidro no ni angasa de omini na chine ni nkoda bi wo ho a wo frame ya na ma send this kana me dia mano but mini na chi enu ni nkoda bi ya da okay wakuma yi wonim no pa what a sign kan su kakra kire me ni ehwe say bia obi apart from near walking wow ni su to say on pen ho asem kasa kora ye ne dey Intimi kwa wakata na ya no wan wase wono ampa na wati ni obi akokata o dwemo na bibi tete ompa na ho asem si sasem ya wokan ugidi say bia enipa no na ye ne sa na wuwu nsusuye mu ne de obeka say bia eye yare bi na eba ne so bigini bi na me dwin say yare ba ka say o de hospital o ti ma so da ye na ade aba o so da ye ade kro no emeye no after so o ti ma so da ye wi ubehu na ade na benten na ye mama ye aje de pe ye be say ye so si ma de ba ye fi say ni 94.1 FM ta bua be kana dia se be 1 to 2 years ni but I will it will be 2 years. Okay. All right. Oh, come on, Miss Let me okay. What's it, Marco? Asem we dey remo pa. Please help her. I'm even crying. God will provide. Okay, me that say. What's it nipa ye bad? Me that say. What's it? Please ask the woman pa. And they ma asking a pa. Was say I'm sorry too. Was say please which school does the daughter attend and nonka ye dwumadi no ho to me emisa in this school oko. Was say I'm praying that everything will be fine with her. From Lydia me that say me pese ye hunu ni school ka na nimu to eto obi ehunu ananko hunu ni school and no oko I can't expose her. Mo mama me ma wa ha. Yeah Papa na po better say. Ya me adomo so ho Kristo adome ho ye pa ye ne wo bata na edi nkomo enfie be mu a etwemu echi
na mo to Kobi obi bai se wo beto bi nsem si mame ka de esi yes ada na kire yen aya no kure sabre na ye to Kobi no ho me pa cha wuti aba pa mi tie pa o sabre na ye to Kobi no na me ko to wana me fe bi no no so gina tebro no wo to enti ani a me ti o ma so se so ni me de be ye wo awana me da me ni kan se aka ade no so you na me fe the friend no one see me friend sa sa pa cho na si asa ma friend na so ma ko wonti ni ne ko de obo ko ana me me ka si na me go so no so ko ma si atunsu o pa cho wuti ani awo wudi ka ni nyina ni ba ni ko fi mo se o ko pe o jade be mi ta wa pe pan ana de me ka ni se pe eno an me fi anti me kan ti awaso wo we fi se wo ko ha we su wo be wo se ade na be kan wo no so ade na be kan ni na de ko pa do maintenance me bi ni de mu kura so fu be di wo enu me ka ti ka tre ni ni e je ni nsem o so be ti ya en so ase te obi sa mi na sa okay ade asem na enipa no e kan ya e ma won so kan ne wo kan ye nipa kwa na kasa wo me friend sa wa si mi kura nipa na si mi kura continent kura ma hwemani enti wanya ne side of the story na won so kan de e kire no wo se wo kan de wo ante ne nipa ne kan ye me pa cho na ubisa wo ba ta nso se e de na akoso ma ne kire mu kire o me di sa no se ata den ene wo so be to ko bi 2 series enti what 10 series bi na man o se ale no anfa ni nyina man ana me friend se nka wo magi bin kan na me friend na 1 series okay sabre no wo bi sa atansem wo yema wo chechire mu kire wo no na enipa kro no woko ana no ogina ho no woko da no oni wo okay enti we ani kan mi sa atansem wo abre nipa ne gina wa ma atan chechirem ansa wo be ka kire nipa kro no Debbie no one kura woko kura ha enti ma me se ne yesidi asem we ani ne ye because se bibia sia e wo se nipa ne gina wo obebisa ata o odi na asia woni nipa yi eya no baba ye no o ma me wo se me fa ko obi no 10 series die ma ni 2 series no wa ba nipa no o minua se die ente sa o ko obi ne bua ye den ti se ni but one tinchire mu no e na wo kan ye she nipa na bufu Miss Anamika say no nipa no kwa no nyina ho atane bisa ni se me kenye no ti e ba cha o ti ni mete pa wo me bisa ni se me anida mi ti o ma se so uni mi ame de be ye wo na msi ata adai wo se na msi adai wo se obi na o ti mi che na msi anti bra me friend ni nyina wan chi ne kura meni nti mi be won pa na ni pura when enti wo friend na on fi una den we nya ama na anko because ma me se wo ton ade ache me bo what say what on ko bi o hon fi se ni oh ko bi mi ton ho ache sa de na ache be enfie be sei asema mi ke di se ko be enfie no meti ase da bi wo ton ko bi o ho no asa asem ni be sie no enfie sei ana de minti minka semi to ko bi wa ade ache na ade awoton yi wo ntan hiehyia sa ne ma no se bi a ade tofo no ebi hu ahomete okay me say woton ade ache wodi dwa ache nti wo awunim se wo mo beto ade no ebi hu ahomete sa we hie bi pen ana ai enti mi de me ko atra enti mi ya na me ka che no mpose di kan wa chin kura no ni moji bi sao o so di amame a mi si yu na esa na wenya ya mananko na wo kwa kasese wa baifu a untume me ba no ade na obi aka so mankasa obi aka so o baifu wo ka se wo baifu o ka so megdi no
and I went few no me say me friend also man Nigeria your wa we buy me sako na unti nya ne fi dana me kan Emmanuel asem what say dia wo ba ta kai no na be ye dia ma mo ni be yi wo ba ta se wo kai wo se wo ka che ne se wo ba ifo a wuntumi me ba na me kan mama wo die tiata wo se se na mama ka no ka che na me ka se o me di bi no so o mpe ko na me ntan no me wu na me ka wo ye ba ifo a wuntumi me ba no ndia me mama yo mama wo che me say tie adina anya ba mfu so na anya ba wi enti me sraw ekoya mba fa so ame ba no obedi ne ho obenya ne ho na ne ho beto ni bia o fanti me pa ocho why yo na mama say ni pa kro no kra no wo so wa hu na ni mu ni mu ne da okay woni mu ne da wu ne da meboa baby ni na ni na ni pa kro na ni ni fra no so wo nfina ni amafina ni mu kra me da say e wo ho pa na me pa che wo wo kasa no wudi dwache odaroma ena na me bu baby se yese dimbo entumi wo a etete won toma so ahunu enipa no ebi a wodi ya wanya na ebi obaye wo ba senka wonyeska wo de behwe wo se be ya wabrabo ebe ye basa wo be ye mobo mama even apart from sasem we kra wo ka kire nipa yi woni wo bia nya ntokwa a wade to mu wo kwa asokro mu ene ade wotini no bia nya ntokwa ai wo kwa asokro wade to mu wo dwadie mu ene ade wani ya de dodo wo bu nchefu bibi kakra bia na abo ofu na keka bi kire wonom wo nta debi mi no bi aso bi beto ade o ha ni ne nya ntokwa no mi mu vida sikasem ho ntokwa chinyijie ebi nkoso sa ma me bomodi akaka wutrim se de wo kan se wa ba ha yamwa no etie ma me bisa sa ne ma we nyina ni ye hunu ba bi efiba ebi a ba bi a ye ka kra nye ho ne firi ba bi foforo debi na oba no nso omoye ntafo yi na ba bi won ko bosom so ani ade ehon so nye bibi asa 94.1 FM bosom so ya se bisa onkuko ba bi asa debi wo mu shushano anu wo papa bono abamu obona abamu no so no enina asem ya abamu no ko enim ba bi abamu no kura enena enti sa bosom ni adibie minko mu ba bi ada oh okay me da se papa mama asem na wo so ka che nipa no timi hobie mo mama wo se asem na wo so ka che nipa no me pese wuti hobie mo mama atari ka se be se womra na wona gibi womra na mi tonisu wona gibi nka ho wan fi mi no ana am se na mi tro mi se ba gibi kula ni nya afna mi na chi onu wo want any crime and I'm too quite well the ban best idea. I won't mean anything when it's I am. There were no the buy and or best sign the acco on to me no she make us a 2 one can because any pana wa ban wouldn't nipa cro and according to what what did jache a bid ya bufu samu a chain way ba and I work as a one so many a work I say we need about me. Ya wo kan sisi a chese wuni abotre because when ni kan kra misa wo ba na ma na nchechire bu anse wo enipa no ko ya wo kan yo be kan we no e ma nipa no ko ya sa na wo be ka wo be bisa wo ba ne say bisa me ba ne say ansa na wo be ka ne ya wo be ka me chate ante pacho me say me di ka bisa no me din kan no din komo first no wo se wo ko ye na nsa na wo be bisa ba no sa na kai what I have from so asemunti asma me kan and say me there na one thing papa me te pa me be say and ni na me ti wo maso say se wuni me yo ni de be ye wo ana me pe je mi ana bi sa ta aden what you about now walk na me say aden what na chese sa abra no walk no walk it's in America ni na no oni wo
nti sana me pachre na wo na ebra wo bei ko ya wo ka che wo say wo dware na wo de tawo ne aboa bi aka ne pet se wo moje eba nani ayeko efri nsu ayetentan ne ade me pachre wo ankasa wa ba behwe ne de wani ahunu o se black ma be wakɔhwɛ no wode wani ahu nia wɔka no sa mpaboa bi aka no ye hunu se wɔwɔ na akure bi emoje eba nani na ye ko ne ade ne nyina no wode wani ahunu na me ba wo na ma ni se ye de ti na me ntimi nkonkɔhwɛ no ikɔhwɛ no ana wo ba ha so na ade ne ye nani no wo ba me nche wo go so a eno nso wo de tira me mani hu 4.1 FM. Sani tina wada homa. Ante ewuti. Ema wo hunu. Ante wada homa. Eni tina. Na wo ba ni nye tina tebia. Me mani ko empire bo. Wo kwaje empire bo wa ha, wo ko ha se akwaje adro ni ade. Ni nyina wo eya wo ka ne ho ne koro. Otu ya na meka ne ho. Ah ya na wo ne wo bɛyi na ekoro se wo kwaje adro akoso na ni ana empire bo ni ade. Wo di next ni. Ene na me ka se wo baby ani wo. Ayi so for baby wo baby ani wo. Timia na kobo na me na mbo na man yese. Ade a eye me bani. Ene wo ka tia me se bisa ai wo no ata na se. Ene wo ka tia me se obetini aye. Enti joma mumu wa me ka 3 million guni nsem. So for ban so o te se ya. Wo fre na obeka no kra cho. Ba wo ntumi anye o. Eda so ho. Baby. Ni mu se wo ntimi ye. Ana wo bia me ma no sa friend ba ya wo so ade ko mami mi ti mi hwe me ba ne se me ba ne yade sa ne me atuna sa wa mo sa sawoti inti ni tuna sa wa mo o kwetre wo se nia wo bo me bo no kra ne ho nya hi se ni ogina nche kasa akwa e wani gine e bi kra no ani pa ya wo beto ko bi yi ai bi kra nya ni asem a wo ka ye yi a ke bi anko anya wo ba ne hwe ye wo ka ye na ko hye na bufuo mama fa wonsia why na mom me se wo adasedwa no de obekoso adi obenya botre because mama frɛ ho no yeso ni abotre kra woni abotre kra wan hwɛ yi a wo de wanyini o wo mo fa nya because wo hu say wadi wonchini awie ni a wogina so no a yekum na ebeye wo ya na yesai na ebeye wo ya no ono ne ebeye no nti wadawro ma awo obedi dwade a eya na wanya abotre why mati sa wunya me kura se bia me mra ba bia wo no kura betimi aba ama wo hu manim na ajadi ana fon so asem ntin why yo matena ma me wo bai no oni ani yade bia wo no oni ani yade gabi na wo aka ne ho na akọ hospital so de okay waka ne ho na akọ hospital eduro se bia doctor fo ankasa nkohwe ni enyi honhom sem ni free aha wa pete die se me ka se wo ko ho a na eyeto empire bo enaja wono wo se wo ti anam mama ni bisa no se me boa anamo de watu bi aboa ye nkasa wo boa wo why enti wo de se de wo si aka no ye hia wa ye befrɛ yo wo ba no so onye basabasa de ntokwa aduabo ene ho ba choboko e da se be ma say eja mama wo hen na ho ye de oh aboa de na ye da se anje ena no wo de asem beto ye ni mbone tofa kakra na ye nto sempama Mr. Say okay but last week me be down say me just say na ewoye na anje but me say last week me be down say me just ohun wo ahema kokko ben na yakeka anya me si ani na anje me di na chiba atasoma so but me ba na say na me nkoma edi e ma me di na chiba no anko basa na ma me di pe baabi enti me di pe baabi a me te no Marital 8 months. After there, just say won say me ni obi e wo ho no say me ni ninja na makofo obi for am say na 8 months there say upo obi a me no na ti dan na nyama nkete ama me free on ti say upo me a sanga obedi mechi me too at once no on there wo kan o there ato a wo kan o there ato a na me there me to na me bo me bra enti onu so obi for abama blabo mu no ena eye akasakasa kakra ebe o stani obeka outside ena girl ni suban say ena mama me papa bae ena yesi nkunya ena me ka che ni say
me person honti ase se me ni hobiem bet ye wo ba ebe ni ha eba wo yente bet ye ni hobiem sania me bo me bro a on ka se bia se ananse se ena me papa mo etena ase ne ye ka se me papa kora ko ka che se papa oba na ka so mpa obiem na nya se afi na obe ko ne bia obe threaten so obe kuna na o se papa okra wo nya sa ena papa de ko enti Sunday twem ni week akra no hia na obe fa no ene me baba ko kan obe fa mo ko na o de o maba enti Sunday twem ni week ena wo ba ye pon sorry na o se o me fa nkwala ne mla na ye de o mo ko ena wo ankasa nwumre wo de o mo ba to de o mo ba nwumre wo akwa na wo dware o mo wo dware o mo awie me de me o mi inside na me hwe TV nti me nya akọ ena obi so obe fa mepie ena kwambo e ya grow ena me si o me de na de me feel say mepie because anopa me kwa fa ne ma ba ye adwuma enti me feel say mepie enti se me nim say ye call no ye nko ye me ndidi na tem enti say ye call no I ase up to now timpacho enti na me de be down ena ja mpacho an edua no bo ne san eno ne hia ye kase enti o kofie no eja say e kra me kra o se o mi kofie na me si yo ena okofie nti okofie na ofafo me fon bel na me ba ne de bre me no se ai se woni Francis de bie ma o bonsio mienu bet tachiman mpacho ai no ba ko ne de ana me refi ena odi bo me du nti me sa friend back na me say eja say na de den na si ena o se me minim so wa jimi ana na me say ena okay me de enti esa na me frɛ me ma me ba ko ena me ma me ne ba ho a ene se me ma me no eye no so de anya hwade chia na me ye na me sie na me ba ba dam okay enti obowudia sesa woni be ma wa hia na foforo no eda mpacho an ensuo mienu no enku mpacho na second one ade chia ne so ka se me gi ne kwan apart from no ene be ma foforo bia ena odi kohua osan ko fie na odi kohua be bo duan osan ba back na odi kohua be bo me kwan am okay mpacho so oboduan na wuni ho na me duan de obo mo fon so de odi kohua ne ba fie no na me wo inside na ma tupru ma me be denti mempie okay ma wadane mpacho wandane okay na mami ni say o say eja say na woni no tama wo movie free baby na wo no eba tena baby na wo tie no na woni no ejai kura waka chense bi ntube no ntina bi because of oniema 1 2 3 bi anase na aye ekonkon ho on cancer woni na ejai na won so on kan chense woni na ejai barasa mo ntem na atete sa na na tie mami okay se pacho ha ono na dwimu ni de o se oni minja ebetma me ne ti kura no na ono nkasa be kan no kura ye ti dan ba kura ne ye na ye wu me wu wie ye no ne ye na ono nkasa so ti o be kan no kura unya enso pacho mi unya 1 year e won nchen ono wa na biem oh ye kanokra there's 2 times bipe na me di free ho minim okay basana sama na won nchen ne de na sa na ma no na ekoso ba ku bi ba bi a wono na mo anya na mu nhia ye bi okay but na oba ebia oba brewusika e ma woje mabacho akra nsi ko de ba okasa akra nsi ka na say on de on bacho onka de say sika na e ba bacho onka but na say o se ono kwa na enye so de ba o sende ofra ye kwa wo fon de bi ofra kra me ba na efa nti bi wo a ye hweti me ba nso ma ma da na afre no me mfa ma me o se da bi no obi so bi a junior ho ye obisa no wi a o se masani musika no anu akatin okay nti wo akra de no on ne won kasa ye kwa wo fon no ebi wa dako ende no credit apart from ukraine sika na no de ba no wan kasa no ye bibi ma o mabacho nyame anim no kre akura ni sika no apart from your chop money no ebia junior nya pampesa no wato aba sometimes so tumi ebia auto fruit ne ti se ono angasa mpacho nde mi twanto se mi ndi mi mpacho mi dibi okay all right na woody okay but say na woman kwan so ma na bebe ba wa mpacho be hwe nkwala nti ne ebi wa weekends oba be no kwan bon ra inside o tena mpacho wa yare ama bra na ansem wo ho asem ni ho no wa yare ama wakwohwe yare da mpacho mi ko eyi ti me baaye no ena oba ho be hwe akora na me ni ndi nkomo na me sio me pese me ko check up bet miniska mpacho wat na me kana se me ko baaye ase misika se makofom ne ade ena o ka so
na check up na okọ na yesen na mesio meboka be 300 cedis ana mapa choka say ne obehwe so be send this scam me na sabe no send man na one na gya ya na mo ho mapa cho na menni ni ho because say me papa abet na se my aka mapa cho what I say jade na gye sika because sabe no me say na Francis ho bebo number Francis ko tam me papa yatina e just immensely o de someone to the count there better o sere no senia me papa ba na e yensem 70 ye ntemu nhye da anye fine o ye kasa all right be ye ntemu nhye da anye fine to say first no okay I just say ma me ma wakwa ba okay eja ebe na sia obo oba woni na tina pen modi do pen woni no kra wo ewu kuna ma kra ye jenda ayenda kai yenes ma cho mesampa nkoa wadaroma me koye adwuma wo Ebenezer chi ho omo frɛ ho Alan City timi wi adwuma ni mu no sebi no ton inomi ntimi to bi di timi wi ye no oba madamfo bi nkyɛn me ne sa brada ne koye adwuma wo safi ho but adwuma me na meje na nya ba akofo adwuma ti oba ne nkyɛn na obeka kyerɛ brada ne se o fie na otimo no omutu no na ne time kura ye de aso ti so benya dodo prapra bi kura mana obepe nti ye kwa na kwan so kura me agro die mpo na me ka kyerɛ se o emma madam fo ihu ma me ha no ti ye kwa na kwan so me ka kyerɛ madam fo no so de osai sa o de osai Steven na me ka kyerɛ se o me kura se me ne yere wo nti sister yi the way o ti wo hwe obeye modern boni na mi ankasa ma pe mi ni mo paint ne kana ebe den aye den ama me nti o say so obe ka ama me no say so waje na no ma nti e den a obe friend no one na aye den akasa nti me ko ba bi kura ade che me ko ba bi ana ono a o say de no ma ne ma me say o se mi am friend na me ne nya den eni nkomo na me friend na me ka che so di o say ka na no ano no nti satam no wa 6 months and I say 7 months akola nya be 6 or 7 months ti anumu ana ya wo hwa no friend so ohia me menhia no na yeni enkomo bi no so me bakra me nto wa chenya de emre no ti ekọ enkomodie numu no so ne dai time aso na ma me ne ha no ye de o ha na asem we kra obeka na eden na bema kra o hia na ho ne na anye bibia no bema bi wa akoka se kra na bema kra be de bubu na mso ye pre nipa dabra ansa na ye be bibia ye de ya na me kra akola esha se ya enapa de akola ne nkwa hia esen enana ye ba be da no tuaka na mbisa se edan na ka na eyesen no kai na mso minti men sha obo se na wo china me diska na be de beba but ye mompa nyakopo ya aduma sabe de ebeka tina edan na ka 2 years 1 year me ko ya kwan so ana be 2 hours down na my friend so obi de me ka bi na odi ayede odi abreme ti nyakopo ya aduma baba bitu adan ne ka ayede ama ti me ba na me fa banta makura ko di duane bibia nam send ye be ya won so ubenya aduane adi no wa makola no nofo ti me ma odan ni sika na me sa bisa wo se o na adwuma ben na wo beye na wo so wo de chance ton na wo beye dai wo beton na me se memo de tama me ma mete ase no adwuma na wo ye asomade ani nku adwuma na me ma me wuyi me nua bia ni wa ba bia ni wo fa sa adwuma no ti me ma kase me nya oba bia na ni da wa memo wa hye sa adwuma na anemu na nyankopɔ ya aduma ma me kura wa sama do na nani aye dai age ado ma me nku ne sumade ne begu ana o dabi me pa kire se ono ka so obeton chance na msi na ma me ton asumade nti ska na fa koton obi ani dwa woni mudi ka so ma me ton sumade onko ye bi o me de sa no kura dwa no woni mudi se be hye se ma me de ti e wokura no ka se o maka asem papa no kura waton asumade ni bi pena na adwen anya den amma so
na me man iska nti edan me tua 2 years no na me man iska se on fa asomade ni bi na no ton inomi ne milo ne pano na me ni aye ba ahema akoko ben store bi ho na me si o me yi saa ne yema ni bi enemo na me tua aka na ode ba fie ti me ni na ne yewo menini na ne yewo eho ti be fi atasabaso na makọ no wo Ebenezer o weekends na makọ shom ma saniska sa akwala ya okuta ni na ma fanity se me ba me ni o ma ni di agro akwala no kura no se bi nyo no kura no be ka se nya ne papa na mi a obi anim ti oba ye ho kro ka kire bi no me se o we nya ne papa no ma bi o ma ni se wo twa ntro nti o mi hia mbisa ya me se o on the agro na ya o ye de odi me ko ba bia me ne akwala na nne na akwala ndira osisi a ubisa sa ne papa wo he obeka se ja osei ti ma asemu ni nyamu na me dan time so ye na ma me ne se oje I think say 1002 na me sure ma me 1002 no wo ha no kra ba bia wo te na adwuma wo ye kra adwuma wo ye kra enya de enkoso no me ni we na woton na enkoso timi ame fra o se brefie behwe ba bi de na wa ba ho dakroda na mse mpese utuba na nyankopo ya adoma ma peska haidan fofora ma wa ye de makotinem nju pese na utuba hin fa ba bia na me mete wa atasema so me no ka first na on fa uti nya de enje na chire utuye to bakra no neta me de na me nko ametini ntini ma bi wo ho a ma je se ho no bedu ba bi no me wie me dia me ye dai metu akom nti many times se me siesie ho bebre sa ti net ne ne ma bi wo kra wo na odi ska ma me na chire me boboy na chire me tua usika ye dai ma ana wo ba fie ho ti wo ba e no kremu yi na ye ho kama ansa na nyin san ye dai eba wo hospital bill bibia me ana me ye dai me tua kwapem se da nye awo kan wo kra na e ya wia na o se awon kan sa anti wo no adamfo bi e friend gift kura ko di akro ti prakope me wo fie kura na ba se bibia fi wa se ya da ba na mtumrika na me kofa taxi na me wo ma mempanifo bi wo na so yemu na sister ba ko we fie ho na ya de wo ya da ko hospital na ko we na obai ti before kura won we ya mpo me ka che se media me oba wo a this e ko be 10 months me hu sa akola asore se o nanti ansa na me no be da me no aye da ada said ye be akola nde bia no ho den me mpe hospital akoni aba bia na na no kura no pi we anim nti wo ye mia eja so mia nsuo ko mia bibia bi wo kura se me nyane a me mfrao na msi o nti bi wa me doje me ho kura said ye be ya amada no obata ya wada wa ho den ye sai kwapem se ho ye de nti me kwa na wasore na on me ye de ekọ eja o bi wa be so me de nso hye asimu ja so wo ne nkwala yi ni na mekọ kasa ni nyamu mmiri bi na mbekọ adwuma na wo si o wa kwa ma na de ma ye kra ma me nya bi nya de ento satam no nwa akola ya bikutani na msi o na akọ ma de se nya ebitu wonti na ye pe sebi akọ ma ti wo hwa na be ha bebre dia wadawroma ma me ma woni nkwala na chop money na mo mfanto aduane na mo nye aduane nye de indi na media me nya dokro 5 cd kura media ye de ada na adwuma ye kura sometimes uko obiti me ma adwuma aduane ye de edi me so wonya aduane kura ma me nka se me ni ana me ni me se wa ye aduane se ye banku na ye sikire se ye den ma complain se me ni adia na me complain se ye na mabonti e di magi dodo nti fie dia wadawroma wo ye aduane a no ama magi na ye dai akofom imuaya wo yi man se wo dia magi no wo pe mankasa ti for past years na wo nwia me aduane wo nwia me bo akoma na wo no ma satam na nkola yi na wo na mwedi sa kwapem se nyankopo ya ado me ti asori ya mokoi sofo ma mi wo hia me wo kwan so one ayi sofo ba kafra o mu hia me wo kwan so no mu so abrante ejira o ya pese ya no ka nyame asem
na me kura yaba ketwa no nye we di na chi na me so wada oroma me kofie na me fie ni ti mu wiam betimi haye dai aba ho na omo me ansa e bae na omo ne abedi nkoma na me so me dia me kwa asore ni bi ti nyankopɔ ya adoma mo ba bible mu nkoma ne ya mpamo nipa ti no omo ba ti ko du ba bi na che so omba wo no mbeto wo ne sister ba ko kakra sa ne sof ma mi ondi agro ba wo nche sa na obejai wo ya kura mo na ombe ya wa na si Pentecost kura na okona o ma mboa wo ti se de obekosa asori we yankopɔ ancha de ne ya wonyem ne na no ti wa na okɔ kopem se wo ya okɔ asori na tie ni aye wo ho ansa na obeka kyerem se o eja se kura nti obi pese o ma me dan kro mpese o de ma me obi pese o ma me dan o mpese o de ma me no baby amotino ade baby amotini yetu me kura ni yentu ye but baby ayete beba ma baby ayete no me kura mpo no na sister bi wo ho opentokwa pa nti wo ma o timi de ntokwa be ere ebesa no timi wa adwuma mu kura na wa afra me timi kura me bompa ye se nyankopɔ ya adoma me dia me ya ba ma won timi fa ntokwa anya de e ma me so ti nyankopɔ ya adom kura na onya baby a ene baby a metini mu nwa enumre bi a metimi ayere aba wa ba behwemo ti mu ye program bi satam na mo sister station anasa ha na abranti bi small boy bi ase koma o se na koma ye ne ye o se bi sa bu program bi am bi am se ni ska me se ni bi ti mu ye sa program bi ye adwuma o da ban new site ti de wa na o de dan na se mo e ha ma adwuma me ni me na ma me kasa me da me na ti mi 50 Ghana na me bompa yes nyankopɔ ye adoma 50 Ghana we ya me na wotwe bekɔ awie no ne nyankopɔ nya adom na edan no omunya bi na di wo ka dan na asem e ha ma adwe na me send 50 Ghana no ti na de chi pepepepepepe na nyankopɔ ncha ade o ka kyerem se ma me no a wafa no se ne ma me no wanya dan ne bi aye dan ama no na mbisa se wa ye no ho se wa ha na msi sa ha ne ha yi de me ni omontam enwa na kwese wa carpenter ti me ma onwia bi kura se fa kobo na wokoye ti me ka se me pa abobo ya kura ma mo na nka sesa ne ma na su ha ne ha yi de mo amo betwe mo niama na mo guso mo twe na kakra sa na mo kotra ti mo kotra na light ni ho ti me to touch light e to battle packet baako kopim se 1 man time mo twe ka ne free obi ifi me metwi o me nkasa me na metwe me se mo twe ka ne free obi fie ma nkasa me na metwe ti mo twe ka ne free obi fie mo ba twe kra me na me pe obi ma mo na otwe ma mo ti enumre bia na ma ba ho da ma na ma san ni ska because wo no ti wan o de wo ba na ye o secretary na me kasa ne se call bia ba o ba ba yo na mo peke e kasa se wo ho anase wuni ho e wo ko pe anako bia o me call bo media me call bo oba mo bi na peke yatema na mo ti bo mo no sana na dabi na ntesa ni ya wo ho ti me ko DKC ebu akwa ye adwuma ti me ba wo nche wo fi a media me nkola e bi di agro wa abonten sa when rather mo da menra omodem order because nyankopɔ anim ni na a single room and no mo de dan back why kitchen ade baby na mo wono na room sisen before betu no oh na ye one room ni na ye wom enti dan na de me kase me wura mo da na me twa ntro no de me ntia se de ntia ma mpacho de ntia te sa na se wo ka kire me pise wo pese wo nyankopɔ wo ne ntam ye dai eye kama what ya se ti me so me ye se sa na ti adia enasem no ye bebreki kakra kopem se nyankopɔ ya adoma me peska na ma ye wo ho ade aye dai e free ho ojiri se nkomo we na course ma wo de esa me kaba me ntwa ntoro nkyira ho ba bia ma ye wrong bia na me meka akira ho ana me kɔ na maba me kɔ me saniska weekends na ma tɔne ma abramu bibia ti bi kɔ abu akwa DKC kɔ ye adwuma me kɔ ye adwuma na mbisa wo se maame me ne wasetena ne me hu ne ye because me background won sheda ante wanimo mame na mbisa se ye wo ho anayi ni ho
where I'm from why papa be a mamma now stressed the phone so Anna, media me jai actually dinner. Sabra no mako o makwatena when you're saying. Oh, if I say when you be roughly be 5 months. Okay. To one from why papa be a near there. Mamma. To me caught na maba, me caught na maba na man for frame. Obey any boy be war, obey any boy be war, obey any boy be when I'm so massa Miss Ramo. Me I did me papa do na catch them say yeah there are some two abuse wa da from for when year day who answer na obeji e dia wa ye wa ji e di to amoka mo frame me si o muntwa so me ameba muntwa so sa to one time bi kasa ni munyamu na me wo fie wa na boy bi bae your friend Francis me dem ni be 7 years master chire na adwuma ya madam fo no ba fie ho no si won na wa basement ha ma na wa beche bayere ewa na me ka chiro so brai mi nim no woni Francis na ne di nkomo me ni onu Francis ne ba fie ho woni Francis no Francis ne ba fie ho no Angelina ina de Francis chia me se won wa basement ba bia o mbeche bayere na ye de ama no na ma mo Francis na ama ne na me ka chira wo se Francis ni po osua na adwuma wo ne nchen eye me madam fo ntimi ne 7 years ago na bia na refi mi amedi mi nim no no mo ne ye ni om koye adwuma e wa yija zongo echi ho ntimi nim no ana ye twa so ti me wo na manfo afra me Francis ne oyere wo Francis ne oyere wo Francis boy bi kura ka James o ade na mi so ye ntro ti ona mka boy ba ko kura afra me se o ade na o me ye mbobọ ne na hu se nokure wo ma na se nokure nim ana mi si yo me pa cho mate ti me ba ye no na me de mani toto for ma na o ye call me de me found ti akire nsem bi na me frɛ madam for man bi wo koforibia oni wudi nkoma ba o ye pani pa wo adwuma bi no si wo abra nkola isusa ti eja sai kura ase wo ye bibi no agye ne fom so atoma ma yem fam fom so na yem pacha na bibia me sa ko frɛ man pani bi wo ye defo wo kuma ase apa e ba wo nkyɛn ebe pu nkotodwe ewo wanim ne man nanim ene me mami ensa yanim e pa wo kyawo se bibia ma ye bia no ma nye ne ye kura fa ye de fa kye na wana wa ye den ma on kyerɛ de ma ye nti me so me de me papa otete me ni papa otete me ka kyerɛ me se wo ye bibi na nipa na nka kura wo de agitu me sa wo na wa ye mfom so na ye de pa na kyawo because na pa wo yere very good na me bu nkotodwe pa na kyawo ti be ba small boy ya we di na chi onu kura no be yes e da sorry no be pepa me na yanim papa yi ba na oni ya be di nkomo bible nkyerɛkyerɛ sa ti 26 December ye twa mu last year na me ba fie ho me ne papa na ka so o ba fie ho no ni abe ye bible nkyerɛkyerɛ na so me kura me wo fie ho deda na o ba ti o ba ye ti wa na wo me du fie na wo nu aduane bi na o de che politin bag na o se je kwama obi o de ma ne ba ba wo de kwama ho ya wo de kwama ho ya me de bi nim ya ye ma obi di dabi no kura de me kura no me ti hu no na ama me kofia okra na aduane ni so okra me pese menom asasa ba ne sa wo hwe ne ma ye koso wo tunu se obey na onye interested ma nyese na onye interested bibia ni wa na edi adanse ese na nani enje ti me ka kire ni pi sesa wo hwe ni ye ni ho aka na me mpem ba bi nya de entra na me de mi kirifi aduana fo ye kirifi na me aduana ni nti mi kirifi fia bi fim ba ma foforo sika ma me hwe me ba gise mewu na mi wi nko ade obi sika ma me hwe me ba na obi sika ntonsu ma me nya den ennom o ka kire ba onim samia kas ono kura nim se sa wan ka bat onim ma bona mane kura de da se me de ade a bi kire ne ba ma bi sika onu anim na kikiri ntu na oye aduane kura me ni me so me bo ma ko homa me ba me ntu di se junior sika ni me ba me si o mo chop money ni ya na we say oh sika de start invitation sika de me mama ma nyi sika ni ana ha untimi mobodi and I dance in here oh what the nyankopo adom no
say ye kwa metimi aka achiro okay na matua enti so woka se ye kodia na tese me questions bi wa wo some dete enti ba mi bi sasa yen jampe na ye mra se de na share wo bufu a e ma wo bodua no very good 26 December no ana odi aduane na ko ya no di gare nkwala me dem kwa omunyare am si omumra na menye de me nyare mo na ma dware na wura dem na afafo obande aduane na ba wie na wo frɛ phone bi sai ni pa ko ne se aduane odi ya no o me na eno dia se di pa ne me wa me e phone so mete na wo san bi sai ni pa ko ne se obeba abeda wo me no wa dem na me so mete dan gate ne be se gate ni na me so me ne mu wa obeba abeda se ni pa ka se obeba abeda o me do fitiru ti me wo ha 20 minutes na Francis ne ya dai e bai ti o bai no person ji akola we free mensem na me nya kwa ya dai eko akola we zo no so wo me nchen a onaya wo ya ne dai me ko be di be chi ya dai ako and Francis onimu se na woni Francis ni mu pi onim and onim so wo bai onim ono na danfo oba madam bi men kan men sem bi o akoso a men pese meye na danfo oba ano pe Francis ni ya da ma just oboa tobo ma men kase wi mamba cho no kwa ko boni dua o tobo men ko boni dua oboa o ma men kase mi kwada wa mesra ma mpa cho ma ma se mi si wa me bo da bi o de na bi na o di some person ne fam no se Francis ni mu say eye woni anji ele wo ho na wono nso ni se wo ho na osemeba no wo ba ya mo ba kra san kura o ba ti wo je wo ba no na wo kontem wa bra woni mu se wo yere no no me pa cha ma meba ntira me se me de ka kosi asem so no wahu no kura wo mu nti ya no omko jira ni mo ha hairdresser fo bi wo ho no bi sa na se na se be ma wanyani no si o no lie satam na Francis normal obi di ama me omko ye adwuma o ma me pani bi fie maame no omni nsa maame na nti anwona maame na so ya madamfo na eja sei ade na oba o de na ba o pese ogu ne ho animase na mse ma ade no de ne no mama ti me kofi na me frɛ Francis wunnim se me ne oba yi na wo ho ntem ho ni na wunnim na obi ba yesa anya wunnim ade nti da wo yesa ehwa na se oba na master friend no connect wo to line let's just acquire conference call or so person wuti asema me make am say Francis wa nya ade kikiri ya ka na fe de wo be mo de abufuo na eba na me ka te call o ka te Francis mimi ni suban nti o fa me wa blegu I just say we penny me kanya popo batasho kame ma mi awu a ma hu ne ba bi esi ensa ma nkasa ti me ne Francis kasa ya na ma object mo se o me catch Francis ni pise baby oni obey ya di agura kodu bia o munja na me de me pe ma de oni na do oni na yo me pe ma de me na me kwan am ne be kasa na Francis ne se wate ti anado no wo frɛ me amanfa ade chi manfa nti ade chi ya papa na ye nya nwi mpacho mo jump mbra we ya ni se ni baba betra se tobo nti ma ehɔ ni mu ade chi ye no ana wo be ka kire me pi se wo ne Francis try 4 months ni what you say wo ne Francis ne try 4 months ni na okɔbɔ madam amane ya se me ba fie hɔ a me wura dem hɔ na madam ne ka kire se be ya se bia me mpɛw nti fa be ma foforo nti fa be ma foforo na bia be ya se me mpɛw na me bisa o se o abra senanka bibi ni mpa anka awadamfo ni ye ni papa anka be ka kire se bisa papa ne se ade nti no ba o ma dem ha ana wankasa kura bisa nenka bia se bibi ha me ana wa ye bibi mpa ma ye de ma kirem se no de wodi nka ka chen se wo se ne Kristo sum very good eno de nti what ne ho ase very good na wow ka kire me pise wa fa Francis ne 4 months ni na me so enye problem me pew na shawo ni kro tigeta no onya kunu ye de e ware se na ka kire no na ye twa so
nti wow catch them say wo be fro papa ba be bona mane no mu na makọ Francis wa ko catch so on tane baby na so tena wo baby sa no catch me na me catch say o papa ba hwe meti me de mana odi ye ntem asem wo sa asem we normal ama na wa ya dance ye ewom ti mai na kwaka je so papa mai nyankopo adomu me amedi wachi ne yakọ papa na friend no manko na wo se mo ejai ansa na papa beba papa ba ni etra asem ye kai na papa se o so ba ne se one want na mema nyade how ono ka che man ne se obekwa akwa che Francis se one na ejai one papa ni na bekọ na papa ni ka che Francis se ontumi ne ntina biem no ne wo atena very good na ono ankasa ne so ne papa ba ye so ka che ne se wontumi ne wo ntina biem nam si yo ti papa na ko ne ma ne papa ne me fa nsa ne papa yere nti ne ma me obae no si abrante wo kwa nye se obae ya gina firo nsemo na niema bi ni nkoye di a bra na one ne me dai emme kasa so ono ase wonti what dey ma what dey me brain nti wo kan na wo fo anim se wontumi ne won very good ne si den wo mo ko no wo kan se nkomodidie ni mo na ma me ne se wo kọ ebia na woni ama bi nko so na mo friend no nti obetumi afriend woni ama bi nkoye ya obetumi aba na woni na ba ye dai abekasa kwan ni ama nkoye me se bia me ye bibi na nkoye na ma oba na mpese ona metina bia ma metimi ne na ba ye na say in front of ni parents o catch us wontumi ne wontira bi very good enti e wo ma na ye mekọ na mama ska me krokro me tone ma ba mu ne ma na me no ye free sa said ye be anti ase ye be ye adwuma we ente na wo so ne Francis na jai na me see you fine tima ina ye kọ ye ba den na duabo ne ba ye duabo ne ba mu ne se maka kire odeda se me de se wanya mpana fie o me mpase me si ho ba na woni musi wanya mpana dada wanya waka chem se o ma jai Martin ni o ma jai nti wo se wo yare me ma 500 300 wo phone 250 na wo de kwaye ti Sunday no na sa Francis na wo kan ofre o tu kwan no bai ofre se bra fie wo ko but me an ha me na me ka o se na wo fi se bajimi so wo su ni ni pa jai na mu guso wo ho a ade na ba bajimi sika me pa chi wo brebe no ka chi so no na jai because ebro papa ba ye no mo ko asetra no wo kan wo asetra no ese ontumi ne mo ntie enti mo jai enti wonu de ye fa se mo jai but o maame ene tu wo fo se oba de e bia wo ne ma 1 2 3 na me ka se bi kura nkoyi tina na o se wo ne wo ejai nti no wo ye ne ma bia na adwe bebe si after se wo ne abusua ni hia ye no Angie be catch her was say de ne wa ye nti me hu se wa sesan nti me ne Francis ejai me sign ne what na ono ani mu no catch her say o one Francis ni obiem na o pre de maka wate me catch her say o ma ye siesie entem no so de maka wate na me ntwe no mpre na pomodo na enye dai enwie ma wate ma se on pre na pomodo enwie se de Angie aye na mu hwe we de asa de wo kan aso on pre na pomodo enwie eno na me gina ase na ma na 300 so on fan ko ye lab na me ma ni 250 so phone na fa on fan ko okay ye me ready ti me ko du fie na me sa na wo ni pa na still mu ko so wa ha esa obo mama ni ade nti na wo pese wo ye frakadam seska no meti me di ache wo but dia wo ye no wo man ne ma bi nye de na edi no bi hu ma obi nye de enka wonim sa woni ahode na se nipa ni ni ska dia ade na won ko jiska dia wa no start obe keka on de ono so no hia na ni bufu dia na e bomb na e ba no break na me ka chere se dia wo ye na se okọ Francis ni ho biem no ne wo da bosom somesi nye de enchew mama cho metumi akasa kakra sisi go ahead I just say Kenya me ni no credit that very day Sunday atwam ni week asem na ye I just say Kenya me ya so no credit say me ko na me ye no Kenya me no ko say na unhu say Francis me na Francis ni just so chama wo jira fie wa na Francis no on Francis na entem no e say free half me inside o Thomas ho but dia Francis na ye de na hu say Francis ma wo say me ye de hu say but so for winning fool enka Francis na Sunday ni ma wo de on say Francis me kanipi
come ma me o wish from say ya Francis Nyobia. Okay, me that say na me pese me who say ebra na was started to money ade we neighbor me pacho who say na wedding ka Francis that crowd na your conference call Emma on Francis na ma conference call na buy. Okay, on so una wo friend e no your conference call no dey me pese me who say enti sabre no what benya ne number me boa. Very good. Enti Angie catcher will say on Francis Jayen ubisa Francis say Angie so on the way jayo na no crack because it's abra no benya mo contact that day no Francis ne jitu mu say wayam from so ti dia maka waye de waji atum nti mmiri bi wo kwata ade akura na wo se papa bi ye frɛ no mempozi maye modi papa ne catcher will say oba kama say na woni suban no friend maybe a man tell me Jesus Christ of man but just okay mama kasa nwie mama no ti wa be ka wo there last week me ma ka bi ne kasa say o ma ka bi yes say ya ma dana say nka mo kan ka mitie ne de asem ko ka me ma ntibi to ko na afrɛ me wo fo siram si o wi ase de sa yem fanto so ma na enye de enyo na obo no kura o nya madamfo nti sabia so sabia nya do sabia ni de empanifo mo hwɛ me na mu tie mo fa nche obodua to ne hwɛ so sɛ Francis ne da ensuo ni nya no very good why you hold it bacho de oko mo ya so bacho if you saying oh say there 4 years okay 4 years me said ye be ma ba ye ka no sa na oba ye be oba ba ye be ka se be ma kofa empra na o sa kofa empra foforo na oba no ekoko se be ma na kofa empra ye bisa ne se be ma no wa ye ho ade a se wonye wo ho ade de a ene wa kofa empra no wa se kofa bi so ope wo be ye ho ade nti de oba ye ni se okoko but one not for so many years and what the any mind I just said akwenya eda ho se wo do no dia e just say I don't want your mama ye wo dia obey me ho ade ya na me pe no me ka che se me pe fi ade kakra bi wo ya no aka kire wo se ono opaye fro na awade ade wo ya wo ye ni konkuro preko obi a wuko na wo ba wanya akra abusu me meso me kame ma me o chefam so o si ono no te me ka che nsa me ti ase no me dia me pa ringe se ya say okay me se me pen konko mama se ne o kan enti bisan se enko e bia obefrem me busuani bi se e bia me pese me wala o ba no so pen konkron obi sa question me papa ana me ma me ana me nua bi wo question ma me fa cho ma friend busuani bia aware ansa na mo be ye no wonne no betena ase na ogitu ma de open na waye de waye ansa na wabo papa ma before kra obeka ware sama chere no so pa ifo konkron no sa be no na wa frɛ ne ma me ana ne papa ka chere se o pese wo ye ne ba ne ho ade me mo papa ma okay na umo unse bibi sa no ba na woni o papa di nkomo oh ye tibe di nkomo nti de ekoso ni na akra mpo me ka chere o papa se o papa kan chere wo say woni ne ba na tra na ye ne ho ade o papa no nkan okay nti wo pese wo ye na bi wo jidi sa no papa nkan because ebra wo na mo kwa aseta no papa kra ka chere say ne ba no kra na se wa be wi ano ni ade no di o kai but phone so de yesi nkunya papa ka no de na m cho se okan but that me ne kasa wo phone so de wan kasa asem metiase enti bra na mo kasa no se wo pesa wo ye ne ho ade a wo pe na yefo konkronko no ade no wan kan che o papa wo phone so say wo ba nji me pesa me ye ne ho ade me hu sikani but wo se wo pe ne kakraka e bia na nko papa e betumi ni na de nkoma ma ode ne ma ba fom kafra e ho ma mon fan che me ye mistake wone papa na ni nkomo sa me ye mistake ma me bi sa wo say okay we say our na some no one papa no any home komo yo me da say na owo ye no second born no wo wie ye no woni ne dai be pem no owo ye fie ho ye akola ni nya be mi ankasa medical aka kire no bo say me de akola nya 10 to 11 ti fie ho ko do me ne dai akra ni nya say yansa onya be 10 to or sorry nante kura sorry nante be 10 to 11 months and akohu no akra na ne kura na bosumensia no so e akra ni nya say yansa akra na wo bosumensia kula ne nante onante kura ansa na menene da no akohu no wo ba wo abosumen ensia kwa abosumen so we mi sasa akra ne papa we akola no nyame ani me bisai
no so one never the chair do akwala the chair nti bibisa no so papa no the war yen nti one ne the in the hobby. Okay. Papa no so afraid him, one friend will say be papa ne dear even so many sika so ma me hu hia me because my adwen say ma fa akwala nti say me amedia to obema ni sika o ma me amehwe no sika na duabo mpacha say sika na duabo because our friend bi msa bo sika duabo no wada woroma me wo fie one sister be a hairdresser and e di agoro me wo fie kra no aka chem so person de na somade ni bi kosi sa hairdresser no na bi obi be ye ni ti a obeyi bi atona nso asan papa no no amodo fridge bi ni na ya say no de kosi ho ti e wo ma na me sa secretary abo me call sister na your friend or madam no na so no yiti na so madam pa cha me ba wo ho no pie ba ti me ne be di nkoma na me so abna me na me de ne ba kuro ma ho ana ne kuro frɛ no so wo kofi ato aduro ye de koma akwala no ti one ne kuro kasa be 5 minutes nti nkoma ye be di kura nya anye de ye ni ana madam ne so osrem ye oyi obiti na msu ene wo ye de akọ na yankopọ ya adoma adechi amaye de meba ti be 10 o'clock mi didi wie ya na wo frɛ me se madam se meba no ho na msu me kọ no ho na nkoma kura ye be di ne ya nya anye de enni ana ko wura ho na se madam aka kire se wo hwe me di mi na na me sa hye mbotom na me bu afu na me ba na mse t-shirt na ehye me na me body me koko ayi ni ntina ohu me se me bu afu sisters ana sesei nkoma me no wo bedi kura no ye ni me kura asema nka me koka kira madam no me ka me nyankopon ame som no o wo me dem se ka me koka kira madam so madam me sraw abna me na me de ne ba kuruma ne wada woroma se ni makura nkoyi ya wonim so ne me na ye de e wo ho nka wo po na nka se wone ne kasa na nka nkire ne se ompewa be so ompe obiem ti no na o medenti na wo be madam na se ehunu no kre wo ka che ba ton person be di atum no se ebia madam na ehunu ni ye bi e koso no iti no ka se ebia ompewo a madam no kro mami o meaning that was my first time and madam no catch us say de ni mesi koso no se nipa na empewo a o catch re we o ana no bo amamane nti me na nka me ko catch madam na se mesre no adamfo ni adamfo entra sa na nka ese wo momu na catch re we se bisa be ma ne se adenti na bi a wo ba ha wo meda da ni ma na se wo mewura da na nka nkyere ne se ompe no baby ntra ana before madam Becca sanso e wo de wo waye de waka kire no me bra no kwantia enka se o meda dan ni mu de oyi ma no dade o very good because o ka kire me say oba no ese se be ya o ni nyame son enu nti ana one person ne beda enti eno de enka woni mu dada enti nkenye case because case ano so beti ase se one person ne nyame ntembe ye basade a ene won so ne na kwapim so obeye ne ho ade bewie enye sa enti wono de enka ya solve but me pesa me hunu de see ya seka ne duabo ne ba eno na madam me kire mo yawa enti me wura adam no mada no frame wo phone say madam say me ba ho no hwe me di me na be say me bu afu so abufu obi ba de me de abufu obi ba me de abufu kwa na ho ayeden na madam na kura nkomo ya say me ni di no me ne madam na ni nkomo enti nke nu kwa so ofre okura mpo ka bibi ya de ekirewo na me yesa ade ekia na me de meko ti awa no start ya woni me na wa asema madam woni ni asem say na mse mame baby a wo keka ko no eto na madam no wanya na me no ti jai na mena jai na mena na otumfo nyakopo ya adoma wo asem bi ade ekia ne aka o ma eni ono ne bombo ni wa start na mse hwe obey sadia e dey no ka she wo bufu e ma wo ka because me pay o say madam na me ko ne ho no eno dey waka sebi nkwasi asem na me ko me ka kire ne say so ko Francis obiem
na Francis man 10 pesos akora bosom sumasi nya ni sei ade ho no ko kensi kasem ho ansem bi na ade ugo ni dua first kasem ho na because asma mu kan o ka kire me no emfa say sika ho anase ko kase so wo ma usika bi ma wan ka sika asem nemum ne bomb na wa start to ma ana mama ye na sa me tuna kasa papa cho madam ne frame no fe se ne just ba na ni bo afuna me so wan ka hwe me bi dan se wa ni di wa tam na madam so da bi be ni o kan ya se ablan no me na me de ne bai nti me na me se I just say wa bo me dua wie dia madam so awukọ ne ho no madam so awukọ ne ho no no so ye da asem nti se me na oni me problem a obi ba ne de me nya den men ko enu pe na me kan ma sabi ma wo de so se me to bomb ngon ka asem kwa me kan sabi ma adwe nya aduma ma bodam na trans na hwe o se na before o ya ye wono media me enti unim na me pese me hu adekode because one bobo ni dua sa brantie ne de ne ho ka ne bia mu a ese enye wo na wo ne ne beda na sa brantie ne da edua no enya no me pa cho wo no ukobo e wo side kosua kobo the Sunday na me ka wo phone so no sa Sunday corona na me sign me ti din kosua ne bebo ne dan enim e just say na dua bo ne doso ma hwe yaudie nyansem ni na mpese ye wo se yakra nanki ye ba be yi ba se be ye nkro se nanka ye pie akwa abonte a ye beto na ka mededa ne yema bi edi a kire wo but sebi akola we nti no me mpese makeka nsem bi o kire bi obi be hu akola no se o mo papa no kra de kwetena we so kwetena fo so ekeka nsem bi na ka mebie nsem bi so a wo gira ho a wo nua ba ma na me a nke bi abetem ne me ti ase so eja say won say edru ba bi no me ba be hu say wo be hu say bi a relationship ya bone de ma wa dawroma ma nya de mo fa ncheme sa wo sa kra de ni nua koda ase mo fa ncheme ho de wa dawroma nyankopo anim ni medi me kuma echi menya ba ko minua mo ne ba bia wonim ni ma ho de ma fa ncheme bidi me kuma echi ya dia sebi emfata ya kan say na ye beto aso wo ho enti wa kan say ne de say eduabo no wanya de ne de no wagi ato say ye betumi adane very good ye betumi adane ye pese ye metiefo nyina hu say why you ready say ye nkoda ne dua oh ye bedane me da say eja say pe ya mo kakra ma me anji eja mo kakra ma me why na ama entra say eja twa me why me to adia kakra wo na wo ka sa me boy mate oh me no say wonko ne be ye wo audio no o say ane but ene o say wa mo papa na mane it which not just our some na dey just say wo ha but ene can say o ka che nze on twen on tutu ni o manyam nim say oba ne so pe wedding wo mpe kakra bi wo pa yifuru konkuronkon sa na just say so what you just say so mo ka so wanye no mo ade no oba ne say wo mpe kakra o pa yifuru chenchen but na bi sa say awari some me ade ade no oba ne papa na ne kasa o papa kra ma ne say o pe say wo wari pa no enne wo se da bi but last week ka say ane so fine so aware so dey say obaji too man ye kobo papa man e dey kobo papa man enti so open chenchen obetumi afre papa woni ne di nkomo e dey for some young ban ho ade but or say enti ka betumi ne nakasa ma dia so woni papa no woda cordial relationship it depends on the relationship because be ama I don't go fed on papa no ntamo no wantimi ko di san because your papa bi wa woni ne ye fine papa te bi kura na sa woni ne ba ware no on se da empere so ti sa kura na empere so be den we siki papa ne do say e bi ane ne nkasa na no ko ye mienu no fine on de na mo ye mienu all about me kura na me di gina so de atun ko for because ye wo ye nua no ma ne bebre wow wo mo nware ena nya be ma no na empese obe ware no anti eno kura de me de be shame say me de be ya futu di amankrofo but on say hande na no ye mienu teni e betu agina so based on the okay but na me etu ye tie for 80 year for ye nua ba na ye kan asem but won so ti be ma bi ho a o percent ke wo ye ho ade but ensem na wo ne kan enti ma na nware say one hwe ya
ebedu baby no ebeba ba say dia ye because man na me pe waware e na say dia ware na ye ka ati ni ba so aware na ye ka sa na ati ni so Ebusia se ne medi kan ekan dwede ni bu onum se na se di pepe o ho nanum kasa ebon kra onim kasa mesem kasa kakra obu o onim kasa o nwa kokra na akokota de na krampo no wo bisa ne bo keke no de wi ya nipa ne beye di achro no ahwa wo kra kuma wo so de obeyi ache no ompe inti dwede fuwe senya kolai di kan say ne maame die oyobi ne so ye hye na entokwan so die ene obeka na die onfench na die me de misusu se bia na maame wonu obi akwakokon ene nipa no ababe so na hwe wodi enyan because entumi nkonko ba say oba betu kobi 2 cities no o ma ne 10 cities watch 10 cities mu die de ma na oso wonje eho na osi twen na obi entumi nkonko ba sa sise wonu obi akwakonya kasakasa bo baby ena nipa no so ai na bi so ba be so na hwe nipa ya nam hoyo enya nyina na ye nipa o enya nyina na ye nipa ebi mu eya honhom enti ahonhom so de ebu anu abaso ba be so hwe na so oba be di dwebi edi akọ onya bi wono kakasa fim ba ko bi kire na wanyam nti dwadifo o hwe video ya so wudi jo so wundi jo so wunwa bi na di jo no afre no no ahye edi amano wasende amane se menua onso tie bie na onso se na wudi dwai oye dwadini obesi fa ne nipa akasa o customers akasa share for ma afro no monso munye bi enhwe story share pa na dwade ni bia na se nipa da se ni bia enfanya futu nsam enfama ne ho wonya hwe yie nso esanse wiase mu nda ho saakwa wiase mu nda ho saakwa ise ya hwe maame die ise o se nani ne beiti wonse kra no owu no oso mo mfa ne banama nso ne beiti ho so ne bei eti ho so wonya obia bibia onka kan ni tirim nse because nipa de enya base ya ni abowa refie na ore ekwa ko fri bibi anu aye ne de enso na ore fi nti onka kan ni tirim pa onka kan ni tirim ye na we de asem de modu wonkasa emodu pa no se bia che no okofum obi anase wakofum obi ena nipa no ababe ni sa anase ye dien onpe ho achire na achire bi no ankwankofa nsem bebre amfamma wo wa hwe video se na midi kaka ni shefa ma afofro no mo so munye bi mfantu omfo mfa enhwe mo so yie nso na aye second story obeya ne kunu akobodua ato ne tweso be mane se wa enfom so na enfom so de ba nipa na eka ntom kwakoda ne eduan na mo kwakoda ne duan so ba oni be mate mo ahwe ho ye be ma so no obate bibia no ahwe wakoma so no ama wakoma abafam nye bibia na bo wakoma edi akire amakofa nsam bebre edi aba media ne complaints updates bia no mesande ababeso mo na mesoso be like share comment nso for mame tibia menya ngode de more videos edi abrewo sinamdi kakan media ne complaints makara. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.